Yanya ho we ntem ntineja yamana kwa ba victory garlic mixture one more ka hunti ye de 9 lessons and cows bro ntina wo say yenya pomode pa garlic de wadru mu yeah e waduane mu e wadru mu e wonsuo mu I know sa doctor for kwata to for say unso bi won ma all we ne sa ne sent je be ha no wo de tunsom kra na no pa bia wo no kakra eno so be bo nti bo se ba na na pia e wa haija obeka victory bo se ba gina mu o gina bo se da ba ya nkasa o ha ife o ya de to adoma ye tie victory garlic mixture edi kan no anapa ye be checha motiefo nyina e ye obo ade adom se da mudin no a kire no and odi be do some pempen so ya ye nyina e wo December mu okay na de ma ye de ho be bom no se ye hu se e adom and ya be do some pempen so se film ne ye nkoda so ti ase nko ade a necessary en fa ye ntem bom so mo dia no na mutimi nkire wo do e ma afoforo na afi ya fasa konya wo so aka chi obi bia se amman kama sem ye yade ye ko na mantimi anko bia e yade ye be di Christmas so ade ba kwa nkofo be ne ye be didi ye be nom na ye refi apomodin ye kire se ade ba ko e so da se ni bia ye ne se dweno apomodin ho kane ene se ye wade bi won ma ye ne sa wo ba bebre mu ho ye de ne se ye be didi ye pe bia ni ayare ni akose ye ho yade ene foda boy de wankasa wo ko bakra de ko da se na wo be yare etinyame ya adoma victory garlic mixture mo ba me da wo nye patente se ne mbe ya stand bi ho yes be bi e ho no se de be ma obi ahunu se victory garlic mixture you medie ne se e boma moja ti bi dia fu sane wo ni padua no e body detoxify ni padua no se dan kan no ye sa no e wo fie no ye si no busumi bia nka detoxify wo system no na afi bia ba ni padua no mu enko abontire eti obi wo se me nsaye metititi e wana me na ase atata ono se onya victory be boa obi wo se me mense se meyi onya victory garlic mixture be boa obi wo fo ekese bebre onya victory garlic mixture be boa obi diabetes or pressure ono victory garlic mixture e be boa so da sene no anything no yesi Christmas we die ye be so obi adi Christmas na mbum no January e be ba na nya yare na wo ba be family padua no mu ti wo didi na wo dwene wa pon wo de ebi eto aduro bia nso no victory garlic mixture e ho no ma bi na memre da mo di beba we no so be stand ye beba ho okay eto obo betime nya bi ato obi ba obenya bi ato ho okay oba so no pe ehunim de nso a nsa beka bibia ye be no ho no sada no victory da mase